gospodine Ćulibrk. Čujemo često predsjednika Srbije da govori o ekonomskim postignućima. Jedna od tih rečenica njegovih je da će Srbija ove godine uprkos koroni i pandemiji imati najbolje rezultate u Evropi. Međutim, MMF nekako drugačije sve to gleda, ne predviđa ni čak jedan ekonomski pad od 3% u ovoj godini. To je jedan od najnižih u Evropi. Možete li to da nam prokomentarišete? Ko je tu u pravu? Mi smo već smislili jedan potpuno novi termin. Dakle, niko ne govori o ekonomskom padu, nego govorim da ćemo imati negativnu stopu rasta. Tako da do te granice sve je postalo apsurdno da je neverovatno. Pre nekoliko dana predsjednik je obećao i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, gospodinu Dodiku, ako Republika Srpska bude imala problema sa likvidnošću budžeta, da će Srbija uskočiti u pomoć. Pri tome mi nije jasno da li predsjednik Srbije zna da je april mesec Srbija završila sa minusom u državnoj kasi veće od milijardu evra. Pri tome sve oni paket pomoći koji je najavljivan i za građani, jer da podsjetim svim građanima je neposredno pred izbore podeljeno po 100 evra, plus obećane su 3 minimalne zarade za mala srednja preduzeća i sve to zajedno vredi negde oko 2,5 milijarde evra. Ništa od toga još nije potrošeno do kraja aprila. Dakle, prve isplate su bile u maju, pa u junu, pa u julu. Kad se sve to negde podvuče, ja verujem da ćemo mi negde kraj leta, početak jeseni dočekati sa deficitom u državnoj kasi negde od oko 3,5 milijarde evra. A imate s druge strane obećanje da će Srbija pomagati drugima ako budu imali problema sa nedostatkom novca. To sve govori koliko je zapravo sve bilo podređeno samoj kampanji i pobedi na ovim izborima. Ja se iskreno nadam da će već od sutra vlast promeniti ploču i da će početi da realnije govori o ekonomskim problemima sa kojima se Srbija suočava, jer nemoguće je da Srbija ovu godinu završi sa privrednim rastom, kao što to tvrdi predsjednik, ako će cela Evropa da bude u recesiji. Mi pogledamo, recimo, samo jedan podatak da vam napomenem, recimo u Nemačkoj u aprilu izvoz pao 31%. Srbija, Italiji i Nemačkoj, za koju MMF procenjuje da će ove godine imati minus u bruto domaći proizvod manji za 7% u Nemačkoj i u Italiji za više od 9% manje nego prošle godine, mi u te dve zemlje izvozimo praktično svaki 4. evro. Ako će oni imati tako dramatičan pad, a naš rast privredni se dobrim delom bazira na izvozu, pa kako mi možemo da očekujemo da ćemo samo mi rasti dok svi ostali padaju? Tako da mnogo tu je stvari. Evo, gospodine Ćulibrk, dok vi pričate, mi gledamo ovde kroz grafike neke ekonomske pokazatelje srpske, pa vidimo da raste, na primjer, prosječna plata ili prosječna penzija i tako dalje. Kako raste ukoliko se stalno beleže ti ekonomski pokazatelji koji idu onom strelicom na dole? Evo, recimo, ne znam da li se sećate, ali prvi put predsjednik Vučić, tada je bio predsjednik vlade, u januaru 2016. godine obećao je da će plate u Srbiji biti 500 evra već do kraja te ili najkasnije sledeće godine. Na ispunjenje tog obećanja mi smo čekali do decembra 2019. godine i to je ispunjeno samo zato što je preko reda povećana plata zaposlenima u javnom sektoru. Dakle, ne početkom 2020. kao što bi to bilo uobičajeno u skladu sa novim budžetom, nego u poslednjem mesecu prethodne godine. Ali baš zbog toga mi celu ovu godinu ne možemo da očekujemo veće plate i povećanje, osim možda ponovo u poslednjem mesecu ove godine. Pri tome postavlja se pitanje kako je moguće da godinama unazad plate u javnom sektoru u Srbiji rastu za 10%, a imamo prosječan rast privrede u posljednjih 8 godina od oko 2% godišnje. Mi smo postali alhemičari, iz ničega pravimo nešto, to nešto delimo, ali onda dolazimo u situaciju da bismo ispunili sve ono što vlast obećava, ona mora da se dodatno zadužuje. Sve te dugove vraćaju građani Srbije, naravno sa kamatama, i tako na taj način praktično finansiraju sami sebe, uvereni da im je neko poklonio nešto.
I to Evo je... još jedno, gospodine Ćulibrk, predizborno obećanje Aleksandra Vučića, 900 evra do 2025. godine. Je li to moguće? Ja sada vam kažem, ako smo prvi put čuli obećanje o 500 evra u januaru 2016. pa smo čekali bukvalno do kraja prošle godine da se ono obistini, pri tome mnogi su zaboravili, zato što je bilo jako davno. 2012. godine je promenjena vlast u Srbiji, dakle to je bilo pre 8 godina. U decembru 2009. godine, dakle 2008. godine, dakle, pre 12 godina prosječna plata u Srbiji, do duše jeste u decembru, su uvek plate bile u to vreme veće, bila oko 460 evra. Šta je problem? Problem je u tome što je vlast u Srbiji, da bi na neki način održala stvari pod kontrolom, jer je više od 1 milion građana zaduženo u evrima, jer je država se uglavnom zadužuje u stranoj valuti, ona na neki način drži kurs dinara pod kontrolom. Dakle, pre 4-5 godina je 1 evro vredeo 124 dinara, sada 1 evro vredi 117,5 dinara. Dakle, samo po tom osnovu plate u Srbiji su izražene u evrima povećane za 7%. U međuvremenu su cene povećane bar za 7%. Dakle, vi praktično za 15% ste napravili razliku veštački i sad to treba građanima objasniti. Ali ja verujem da svako kad pogleda i zavuče ruku u džep i kad pogleda u novčanik shvati da on zapravo ne živi 15% bolje nego što je živeo pre samo nekoliko godina.